马可福音第8章1o amo noana o mo yue pupuyu o mo unashi mo botungon ukanachi ihe makana isi eoho ato Yesu o tesi miusini ho yainza osa onna takuv eni emo botungon chicho maicha michu miteuhi homo no upwa o ukanachi ihe makana hochi u poa sie ho popeo maine ea tena puyune cheonu maicha panomo imine chovhi ho utan ihe tuotosi to tesisi yontamo maicha chihia no chachi kuchi pung ma temja so uhnenu ho bibimino nontehe omswatamo maicha chihia botongon chicho isi tuotosi to Yesu mo pio na pang iheut inga mo pitu isi cho chuchufni to Yesu o botongon ho pa yusu ngua to chewa chu ya omo pitu chipang to aveve to hamo tipchia faini to tesi o tesi ihe chu angai za to mo botongon panton a pio chi o konoyosku ya to Yesu ho to aveve chuchufni o tesi ho za angai za to mo botongon mo achu bonu a vinano oyose omo bonu mo asanu posiso spot ihe a pupuya to tesi o puchu no ongachu teongchung chi omo pitu chi sky isi chu poa apeski to Yesu o botongon michu osni nuthu o tesi si ho yonto apang ho mo usnu to mia usnu ne tamanuta si pio chi cho farisai mo esmi ho baito to Yesu yupa to chuvo o Yesu ihe uchia akuzkuzwa o Yesu mo mea patino peis popo eto Yesu somei o isi hioa na hiamio I mito hamo mo emsu nge o Yesu yainza cho maitan mo mainchi michi baitono poe te o amtai sutamu cho maitan o amo asio luhochi baitono poe chu moi o Yesu I vaho yonto apang ho ohpihi uhto apihanato etupu susu mo takpa su chono pang o tesi mocho soni o pang to apang ukanachi mochi oan isi etungeva to Yesu o tesi la bumemeade la etungeva o smof oto so farisai hoi o smof oto Herote michu yupae ucho o tesi homo maicha cho eesi mionana maicha ho amito mahafono pang isi chohivito Yesu chumana ihe ta to hungva cho tochosi o tesi mainchi mu tosu suteneni na ukachi pang o amo chui mo no ta hongi ho chohivi mion amai chana hia ma non hunguta fungumu mimun asia am cho ho te honga ya ko ho te tmadu o ai mu no ta lua neo u tipchia omo mo chipang ho aini tomo posio mo chi cho o ohmu teongchung chi to oho ongachwi chi puchu moso pionoskai iheut inga mo masku sonoskai ivahato chosito Yesu neo tipchia omo pituchi pang ho aini tomo posisos potuchi cho ohmu teongchung chi to ho ongachwi chi puchu moso pionoskai ihe yutinga pitunoskai isi chueno tuochosito Yesu o tesi o amo chui mueno unasa ta hongi 22 nemo esmine pusaita panto chou chimo ea kakoto chihichi bukeng ho to Yesu mea pewasa to Yesu isi ea kakato Yesu o bukeng ea fito ea fanato yo however teupsi o mchosi isi chu hoi ochi o feangosi tuochosi miko bohngno machuchuma
mi chu mi ngu chu ho ma tu vo su ma in cha mi o teo ru ta chou mai sa ma cho cho ni chi evi ho biavo ve isi va ha sia tom cho si to Yesu o emuchu mo smo ru o bukeng chu yo ve bo hung a chu ha chu husan sana e mo ma cho cho ni chi ma chu chu ma isi chu pa mai ne e to Yesu isin a eu to ta ve ya ho ya in cha o te nai va ho i mu ta yo 27o Yesu ho i o te sisi mo e mo usunu to mayo to zum usine Kaisaria Filipi nemo chacheoni to to si to Yesu o te si ta he ta unano siata chowa o i he utinga pantola maincha zo de tono no Yohane pantola maincha zo Ilia pantola maezo maincha zo chihito ayumona to yogensa isi iwaha to si to Yesu namu nemu ya insa siao yutinga to petelo zo Kristo su isi chu chuchufni to Yesu o tesi atata lua te ava Yesu tano mochi chona a tusi onko 31isi chu ahoza po pa chohevi to Yesu o tesi hoya inza e okocho te to te esmito man ichi atutunzo te he Jose venito cholo saisi cho hoito de macho hio seiso noa hopchoza ataveisi no miteuhi tenas moevove isi esansana e aus naini isi ese vito petelo o Yesu tesi potani o Yesu mo mizu ho Yesu mi usni o tesi koicha o petelo ho yainza Satan samase e wasko ta to hungva wa sa to hung to ham ma hiama to hung ta chou isi chu eteuna to Yesu o botungon ho I o tesi eisvuta hochi panonte to fehnia o chi chou te chiha e yachi ngov eni na zuzi kasi ho to fehnia maicha iola uchia yachia tu chanan so te a puea paio anan so iomo nomio a oho ita fukuing ho paio ana nso te apuiwe no nso emo chihichi cho upena ho chishi peli achuchuha tanua puhpung ho pezenina yachisin so chomana kwa umnusi mauka te mayo no tsuma ho pezenina yachin so yontamo maijahia smots o ho kokuzo chih puhpung hochi panocho chinte oinvenia ohoi e dau hia mokma chohio e okocho hotenachu yonto soevo hangto amosi nut hu o tensi ho smu ho tasia e zah oinveni e choweni